Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me a notification bell also for more news. Captain Smart a journalist odini juma e wo Onua TV so no e na o host program a wato ne di Onua Machio so na o de ensem bia betudwa ne nsema okay na ne say enti no Ghana phone penifo bi no modwe omanyi ho both ahemfofo na politicians na Captain Smart ne sema okay oka ede ema eye Dormaahene osagefo bedu ai oka ede ema no na Captain Smart ne sema okay nya ne say we are in a country emofra eco school ensu eformo because ensu kese da ho a bridge enda so we are in a country where painful ekwowo ewo hospital la omo we omo da fame. We are in a country where His Excellency Nana Dankwa-Akufo-Addo wabega na kwani bebre pa, but we are in a country where a lot of young major roads enye a wonam so a just say unhu asema woka. We are in a country where everything enye say nothing is working because politicians FIN say tolifo obedada yan na yataba momo mo beje power ni wi a wose mo fa mu nsem hu nkwe sa country na ewum ne no e na Captain Smart e ka e kire eye Dormaahene say sa na Dormaahene no odo Ghana na say odo party because ensem wo honum na say oba publicly na obeka ense emfata yan dwen o man no kane ansa na ya dwen parties ho both NPP and as NDC ho na den na Captain Smart can say na say wa ha na Dormaahene e de ensem bi betudwa efa honorable judge question ne nsem a ekoso e wo court e de nsem a honorable eye dual citizenship ho sensem a akowie no court e na MP for sisi no majority minority for mo parliament house almost on be court parliament akwakodu honorable na chi adanya wo ko support no nsem hu sen e wo manmu yete ho okokan we be catch us and so what and so it's something now His Excellency na Dankwa-Akufo-Addo nti sa MPC a omo nti adam politicians no adam politicians na then are they above the law and you man amoshemra wo parliament house wo His Excellency untumi nshemra bi say omo boycott parliament no mo kwa emre bu o ha mo hye without their consent, they cannot do anything. And as I said, they told you be do more time because I say who no mood no. And was sense me mu Dormaahene abeka senke be ya ka eye Attorney General Ura Godfrey Dame ontwa so we nya dia. And Ghana for be di na tema. Captain Smart so the next time betudwa. Yenti nsema Captain Smart e de etudwa. Nana Mahene. Enti wa de wote wa wo wo yi inti nana inti eye yi inti eye eti sese no time Kwame Nkrumah ebedi akonwa wo Ghana na nipa adwene adwuma wo benya ayo ho wo madachi ho aduane a nipa benya adi ho yei ekwan papa nipa befa so suku papa kwabrane ba ebeko ye hospital papa apomodin papa a nipa benya amane ho baby akwabrane di ni ti beto ene na ye dwene ho eba ne sai na ne yesu so akromfo so ti de ye eye me pacho ye ntie de delegate de kai me menka ba yentie if you are ready can news no biom pepe say there your trauma wo no news no say den kan on your marks get set ready if you are on abusia ye kopie mu wo Ablekuma West abato mpesia no so delegates o mutu ahene no mo sanso si ahene e kire mu say nanu yerala nkwadwo hyeramaten e besra wo mo se wo behwe no mo edi nkomo atoato adwen se wo mo fa 2 million shadensa na 2024
wo masa so de nkunimdie ama NPP amyoko no ebio no obayi okoye no delegates ni che se envelope wo cheche ma omro biebie mu 100 Ghana hyehyem na no ba omia ba no 400 300 wagenti sika no de adawro ma pebe ya san bra bio nyesa wo mo nto aba no ema Oralan Benadeyana Alan Chemate Edina Pro Boy what encrampo kuni mantemu ehya ase a one amanfo ewo dansoman ene ne mpoto le ma me ma wole mu wo bo aben gu me so ampa cho nsembeto nana brempon si we ye mind silence rase ene da on wa bodin no mind silence rase na menam so no e kwan ba ko no tram nam so car nam so bicycle nam so obia di ni lem kwan ba kwa ye no ba cho ene ko no mebusa o se nyansa ban na kwasi bruni no no de yewe ye no ka kire me se da bi Ghana ya sa asiswa ye ntimi ma bicycle fo ba bia on befa da bi ye ntimi ba cho tie mi o me sere mo Ghana fo de mo nwene we hu da ma mo nwene bi afa to so biem me pa cho o road marking no se gese ye kokoton Ghana nyina ansa de atimi akoto paint ya ye de befa kwan num awurade nyankopon ndc ni ana wo hwe me wo kwasia wate hwe me na di matem me se wa aboa me mfa ho Dormaahene baye road marking keke wantimi anye bia makrafo kwan ya wa akra nyina omuni road marking wo so kwana kwawe ye dwene nipa ho me busa o se wo politician no odwene ho do they really think about you as you are saying kwasieto suenyansa o ni onim nyina anse mama Dormaahene mamra we aboa papa kumase nkran road marking keke e kwan ne da ho dada enye Dormaahene ne be yi Dormaahene oba na nkran kwan da ho mon kire me kwan a Dormaahene yi no Accra me say me pe kwan a Dormaahene Mahama oba ya obeyi no Accra ama Akufo-Addo bayi wadane ne se caterpillar wa wi Accra kwan nyina wa wi ni nyina na afi de no ma ho se Akufo-Addo se wonye sa ena Dormaahene timi yi Ghana kwan nyina ena wo bae na anu ada just 6 years or 7 years watimi aba wi kwan nyafunyafu asa ni sei na nka ye nyina ya dan ye ni ena Akufo-Addo na ono kra se ye boni dian ye den on tena akonya su biem osole a wokọ menua a wo hwe me senka wunnim nyansa nka nsema me kan ye very simple obroni no denti a wotumi tena ase se me pa acha momma ye nye bicycle kwan na no kra ye san paint so red sane ye be ya wani abokra na uhu red side na emma wo car tie mo hwe ba bia car tie ne nam no ma me fa nto so ma me project ne ma kakra hwe ba bia car tie no wo no wadawroma hwe won se ba bia car tie no wo no wa branch kra ma ne tie no mo de hwe car na me die tire ni din se foforo ba be sign mo so ahwe ni din ne tie ni ntumi enchia kakra mpo emma wo a wo nam red line no anase white line achi no won ntumi man wo ya kire wo munyansa mamra ye adwuma wo kronum emra ye adwuma wo kronum me pese me busa Dormaahene baaye no Dormaahene Mahama unicorn man Tracy Boachempna ene odesen Miss Bempna no obaaye otumi ma ye nsakire bi wo yama amra num kra se mo sa atra trotro mba cha hwe ba bia ka ne tai no no hwe ba bia ka tai no wo hwe ba bia train nam very close